Excellency Honorable Chance Survivor, aka Honorable Dr. Banios, votes of the voiceless. Mwaka 2026 ene omeroberu kia zenda manya. Ngun machala chwele mawako Leon Gomez mego Ariem me Nigeria mego win ukiri Honorable Ulanya Gilbert Utema Wanyu Norbert Mau Kida ngun machalo duo Maure tuaklo mapapat in Nigeria, Denmark, Gwana UK, win mabe. Lok meto pajamadun tie in Northern Matika Time ene. Miro wanyamu loke mano waberu kitam achiel. Mekonyo ngo Matika Time gang. Unyo to Matika Time gang. Pero Matika Time in Northern ene. Then at least we will take care of advice more to where may neck one, where one or more young, where one and bear when I take a day one in Northern kind, more deal die media, where one. 2026 any amateur depart new certain one, voice of the voiceless. A chet charumia, a chet charapa, and Tegawu Moon Macharu Mawaho, Moon actually Mawaho, who paid pain. Kinen mo Matika Time Maraj in Northern Uganda. Mo Matika Kelupero in Northern, Mo Matika Keluen in Northern. Wawe Lutero, Mapegera politics, Lutero Mumu Twalo, I just married Luen Ikumwangini, immediately. Owe obere won machalo politicians. Oberu piny kong waneno yo men ma otwer konyo kwere ki logo no dan. Bien logo do o kama marum tika nyene. 2026 ni omero rojo wadonyo ki logo matwer konyo gang. Omero waneno yo men ma otwer konyo kwere ki logo ni. Nane lo ma atika lego. So one matter lo ma wa bed pain ba oneno lo ka no ma ber kan wa ne da an ju ki ju na tika uploading video ari o pe ne ana chira chira nyo da mana ti lo mano to ya kon wa owe o to lo te wa politics makoni ko ber cha lo te ma ketika to ilo mami politics lo mami coping ngate money kema en lo ber initiality bero Jero coping lo kaini era ya ba ke ma churi kitika to we ati kilo ka no ama jero de bad news certain sekwan ana ligo wale ga we ati kilo te na churi mu kaini the politics is that again wone lwen mer ma to ya lwen kwere pe ngomwa unyo lwen pero angomwa ro tika de me no da just ana again mo mer lwen yi era again mo mer wan Machar go mawa wa neo unyo machar politicians nyomon machar politicians mero pero pengwa nyogo wanero ngo matika kelo peho ngo matika kelo ruju inodan pero le ene tika de wane no dan kanje kan so mero pero mano wa nyogo dan wo mano dan kan amachar voice of the voiceless arabe mere kilo pe wan machar kagalu dui everyday no aratika lo da ana par pe kana kagalu won machara churi ma wa angeri won foro we an tui ngeu lo ma ara lo poi ma ara lo won nge ma be da ana par ni wan macharu wo unyo no dan kala kai pe ma matika no wan to twali no dan kai ni an pa tika merone gen matika kelo pe ko ni merone yo ma wa discussing mo we gina ni kala mero ka kwani gen matika kelo pe ko le ni nyo gwa ne no tie ma area tika kelo pe no dan kala kai ni mero ne yo ma me discussing mun macharu ta era politicians ko an amateur the bad news voice of the voiceless Nyuun machala churi ma wa support campaign. Pengo ma ana tika updating ya mutui. Pero tera mu kene mabe ketika tikweke
milwenyi ikom achuli milwenyi ikom luo en politicians an bera amacha de pamio society se gwam abe moyo lokonge ti wa beru pe wa discussing uno ne ka kwere kama belt ye men again matien ana dam ne woju jui no ana tika kelu video manya madare lokon pero matika teme ilo northern karakai call me EFC Excellency Honorable Charles Survivor aka Honorable Dr. Banios voice of the voiceless wa beru pe wa nyamutam wa ne pero tika a kwere